Tonggo songtongnai lukurok arombai bania klai manthun ani bisingtui sakhajungni yakungbai Bwsawi manthun a nahar mungtui dolai hangkor a bangbedini sakthamungbai longtroi bili morotimabo mak bajusai Bwsa Phiyokjakha asali songbotango manjaka koromsurani khajukhe sikla MLA Kwbangma manjaka MDC Sanjoy Das Manu Blockni Vice Chairman Pronoy Deborma a tangbedini tangfang Subit Deborma akosong Sangsalni Songbotango boromgonang MLA Kwbangma Monotimao Phiyokjakha tei koktoma thungaroi bwskango nangmani Kwbangma hastini lukrokni bagui Ini orang Manu Twimao engkau Phiyokjakha, apa PMMSY ni engkau scheme ni anda tu, orang Kwbangma anda Phiyokjakha ini engkau district ni deputy director fisheries ni, tapi engkau fisheries ni engkau SF, tapi engkau officials rok ini honorable MDC tunggu, vice chairman tunggu, apa biodiversity, ecological impact, financial impact, apa jod tono wan subino, ini orang fingerling 50,000 kison jakha tai norok ni media ni through yang kaisa sanai public awareness jehetu tiniobo public awareness kam onko fingerlings ya kharjak mani program ba chini tuyo je bis rimani bithi rui je nijeni sakni bagi wan subi je arom laimani aboro bondo khainang thum current bai jara arom nai rok borok bo bondo khainang thum karon abo chini ecosystem o inko khlayo chini ecosystem damage